Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu pari batta bani panorang sogot nerion. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih may sombako nurnay bamu Tuhan bani pagkali pangidopimu uban nami dasu bani panorang sogoton. Mangelek hanami hubamu asyik torangi hampura papikiran ay marhite hatamu. Asin terbain hanami tongtong pasangapon ham maritehon nilawan nami sa ganjang niron bagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marayan bani panorang sugod niyon na isisihan nami maritehon ni channel itu pon pangarapan nami oras-oras jana jorgit na siyam ijabe Marianan tene. Papenang rigapan sigano pari bata bani panorang sugot niyaron Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2020 aima tersurat bani buku Psalmen bindu 120 ayat 3 nama katahon sonon maidop ma uhurmu benami ale Jehovah maidop ma uhurmu Domma sobalan hanami bani risa-risa. Itahaganupan nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Onggadu hape masa itongan-tongan ni parguluhan ni perpesalmen atau penedopakon ni ibagas parguluhan ni. Busur atape sobalan ma iya bani risa-risa. Halaniaha halani porsaya jana tenger ni uhur ni ubani naibata. Jadi lang hape ni halani mardosa hita halani urjaon hita na jahat urjaon hita na salah ase hona risa-risa hita tapi radu homa ya jana buratando homa risa-risa airo anggo halani hapor sayonta ubani Tuhan naibata. Tapi ahado na iurjahon ni perpesalmen sangga hona risa-risa iya burit do uhur ni marah do iya atap membalas do iya. Bapenang ipatalar maritehon ni hata ni naibata sanggah mandopakon risa-risa iya ibagas parguluhan ni. Dua hali nokan isobut parpasalmen maidop ma uhurmu benami ale Jehovah maidop ma uhurmu ana ipindohon parpasalmen sonay age bangsa Israel bani panorang ijia sangka irisay halak hapor sayon ni Sidea panginduan ni Sidea aima ase maidop uhur ni naibata na parlobe maidop uhur ni hubani parpasalmen hubani bangsa Israel ase ibagas naman dopa kon risa-risa ay lang madabuh iya hubagas dosa jana lang dihut ko mani iya use lako pasamborhon goran ni naibata nama pasigin marhitehon ni gabi madabuh iya hubagas dosa. Ase bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus gatido humani pengalaman na idopa kon hita atape na idopa kon nyumbah ta bani zaman sonari nagati isobut kita ibulli atap anggo bani basa Indonesia perundungan atap anggo bani basa melungun ni isobut tene panrisaon irisai ya halaniaha ra halani adong hakurangan ni atap halani adong ya boy masaguton tak keistimewaan ni gabe honabuli iya halani keterbatasan ni komani na totu anggo honabuli masadan niyo pa halani adong keterbatasan ni halani adong memisal ni kesalahan ni na ibahen ni totu anggo lalap ibuli boy do ape ai mempengaruhi perguluhan ni atau marpakorhon doai bani perguluhan ni ra ya
gabi sing bani be marsikola, sing bani be marsikola minggu, sing bani be marhasoman, atap lang rabi ia membuka diri ni laho bersosialisasi pakon halak nalekan halaniaha domma tarsuan ibagas pikiran ni bahasa ya lang dong nara marhasoman pakon iya pitah risa-risa mandu si jalokon ni atape si pakon ni ibagas parguluhan ni totu anggodo masonon gabi maseda ma mental ni niombata. Nah, sonai do humani agi ibagas parguluhan tasigado pari. Rado humani jupa kita songon namasa bani bangsa Israel bani panorang Ecia bani zaman ni Raja Daud. Sonai do humani agi bani niombata na ibuli nokkanayai. Halani ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon itandai hita do halania hita irisay halak. Ada naman bayan ase konarisa-risa kita na perlu bisa hali anggo halani kesalahan tado halani dosa tado tontu ya maningon do hapeni ipaubah kita parguluhan ta ase ulang be ihorjahon hita atape iulagi hita kesalahan na dos atape dosa nasarupa jana na paduahon anggo honarisa-risa kita atape irisay halak kita halani hapor sayaon takubani Tuhan Yesus totu lang perlu hape mandole kita lang perlu etek uhurta atape lang perlu hape ni ipadaw kita dirita kumbani tupuan-tupuan ta tetapi maningon tetap do marsaksi hita maningon tetap do hita jong-jong tubuh di atas ni onjolan ni hapor sayonta. Jana songon na binahin ni parpasalmen bani panorang parguluhan ni sanggah dumasobalan iya honarisa-risa na ipanginduni ay mapitasada ase maidop uhur ni naibata hubani. Natoto sunahe mahumani hita. Pori di PHP ni si pata idop pak kon hita. Risa-risa kumbani halak naligahan lahu manrisai hapor sayonta ubani Tuhan Yesus lang perlu hapeni etek uhurta pita sara dosa si bahenonta aima ase tetap kita mangarapkon ase tetap kita makawa jana ase tetap kita paimahon idop ni hurni bata marhorja ibagas parguluhanta. Jana maningon do hape tenger uhurta bahasa idop ni hurnine batado na patugukon hita rossi na mambere pargugo bata ase ulang gabe kala ulang gabe talu ulang gabe mandoli hita anggo sangga mandopakon risa-risa hita umbani halak pardosa. Amen. Artonggo makita. Ajari hanami tong-tong Tuhan. Ase porini petongon idopak kon hanami risa-risa. Halani makaporsayaham. Bahin ham matongon hitimuin. Lahu patalarkon idop ni hurmu. Lahu manlinggubi hanami. Jana ham matongon bapa nagabi gatar benami. Ase ibagas saganjang nirion. Ipondos kanami madiri nami. Ase tong-tong ilinggomi hidup ni urmu hanami ase tarbayan hanami tetap makagulukon titah apa hatamuin bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami on. Amen. Oras bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matene ibagas parguluhan ta saganjang niarion labin marbagal ma hidup ni hurni debata ibagas hau huronta. Shalom.